Hürmet tamашaçılar, muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar. Kemit şevitini yaratıp koruşu, kütüp aluşu tamашaçılarımız. Sizinle bilen şuraşığımızga şiksi şat. Mine bir soru bilime, bilesiz miken? Koysu tübekte kırpı balığına heykel var. Hem koysu tübekte balık müziği var. Bilmeysiz mi? Hadir cemaat barsın da bilirsiz. Ah, bugünkü konaklar turunda söz çıksa, Tetiş tübeğinden kilgenler deyip etsek, güçlü alkışlar hem üzleri. Tetiş tübeğinden kilgen öz işten sanat tübeğinde katlaşıcılar, ungan bulgan yigitler, kızlar. Ah! Dedi yaşides, Tetiş yaklarında, dağ yağında dağlar ilenen. Gel bahçalı büyük yarlarında, vurmaları dağlar ilenen. Gemlerimizin tuğan yırtımız, güneş yüzlü bizden balıkımız. Tuğan ilge bulan mehabbetini, yürek türlerinde saklıyız. Tabiatı matur bizim yakın, kim bulunlar güdüre ormanlar. Bu yerlerine bizge miras idi, kaldırılanlar bunlar var. Yerlerimizin tuğan yaratılır, güneşimle bezine balıkımız. Tuğan ilge bulan mehabbetli, yürek güllerinde saklıyız. Diken tavukları, dağ altında kalmış şişmeler. Merhametli, onlar şiver kızlar, Tetiş yaklarında üsteler. Yemle bizimle tuğan yırtımız, güneşimle bezine balıkımız. Tuğan ilge bulan mehabbetli, yürek türlerinde saklıyız. Yemle bizimle tuğan yırtımız, güneşimle bezine balıkımız. Tuğan ilge bulan mehabbetli, yürek türlerinde saklıyız. Tuğan ilge bulan mehabbetli, yürek türlerinde saklıyız. Yürek türlerinde saklıyız. Hey! Oy yigitler, kızlar! Mine, jırığız matur, üzüngüz süykümlü, tuğan jirgen bulgan muhabbetini yürek türlerinde saklayız deyip yanaşamda turan Ramil kukiregine suğa. Allah'a şükür cemaat, sizin bilen kuruşumuzga şükür şartmız. Tanışıp da gitsek aybet bulur. Hürmetli dostlar, hürmetli konaklar, vaqt etkence bizde bugün konakta Tetiş'ten kelgen konaklar. Alar indi özleri bilen özleri tanıştırıp giderler. Bu arada bizden Gülşecek hanımdan da usta tanıştırışı bulmaz. Şulay deyip duruyor hala. Mene birinci kuştenesini tapşırıyor hala, Zeytay kul ara. Ay şol. Mene bu kuştenesini tapşırganda gibi diye bir kızık her bulup gitti. Ay. Mene men anaga matur ettirip, Kemit Cevit deyip yazıp koydum yüzüm bilen. Hem kap kara kiyip çıktı yüzümleri. Siz qaydır жылы yakta bulgansız ahırsa. Mene bulay ettirip jiyip alıp şu çilegine saldım. Anladım, bütün dünyaya faş ettin indi benim kayal etkenini. Allah'a şükür. Zor etme rahmet Gülşecek hanım. Min yüzüm bik yaratam. Eymi? Emmeden ekin gübediyede bana yüzümsüz de bik temni. Yarayı mı? Yüzüm işte var. Üzüm pişirdin mi? Üzüm pişirdim. Yarar. Seni buyur. Yamagat. Evet. Şimdi ungan bikeler, koca bikeler bugün konakta. Gülşecek rahmet lağırın yeme. Dağın bir kuştenesimiz var idi sizde. Aha. Mene bu indi bizning Tetiş rayonunun birinde. Bilogu Tataşancık bu eken o? Bilogu... Bilogu indi o. Bilogu indi. Mene 1921 yılda Tetiş balıkçıları 960 kilogramlı
balık tutkanlar. 900. Hem şunu iki ot arabasında alıp mengenler tav astından. Mine siz yetişe bulganız var mı? Var. Sizin baskışlarını bilesiz mi? Minanın bilemeyim, onda 300'de 60. Biş mi? Biş demeydi. Benim ağır halde kaldırma. 360 biş deyim. Benim tamaşaçılar şunu kadar akıllıyken deyip duralar. Bunda bir öyle 300'de 20'ne kaldı diye ikisi süttiler. Benim Cevit'in özgerdi bit ol. Hazır bilseniz onda tavasına düşseniz yanıp yaktı bulup yanıp dura baskışlar. Gidigiz eli bir. Bulay şakırgaç var mı işi bulmaz. Yarar ayda gittik taçka. Tani Cevit abi jırlamışım takmaklar etmişim. Yok, məqsizim. Üçteniz sizin şəxsi muzeyiniz açılğaçdan, şul muzeyinin en türüne koyursuz. Muzey var. Özünüzün şəxsi. Muzey var, Allah'a şükür. İde şkafta tura. Bana ben bilugu balığının indi ismi tatarşasını bilmeyeyim, bu benim gayip. Emmeden keyin bana stirlatka deb aytalar betinde. Nasıl bir tane bilir? Şüge balığı deyler indi bizning yoqda şüge balığı. Emmeden keyin bilugunun ismini bilirge kerak jamaat. Zo'r rahmat. Mana Tatish rayonundagina, Tatish shahrindagina mana shunday balıqqa haykal var. Hem balık muzeyi. Hem muzey şundan da var mı? Balık muzeyi var. Big motor, big de nechik deydim, interaktiv. Mana kili güzellik, kuru güzellik. Ondagina bizning türlü balıklarni. Hürmetli iratlar, hatınlarınızı jafalap, tirgeşip balıkka barı birmegiz. Ana Tatishka muzeyine barıgız da tutup alıp qaytığız deyin. Rahmat. Cevit abi bir sekret var ya, sizin kulaklarına aytam, şu balık muzeyinde altın balık yezi onun boğazında. Rahmat, ben öz ömrümde bir altın balık tuttum. 37 yıl birge yaşayımız, ismi Zülfiye. Tanıştırıp gittik hele, bu jigitimiz bilen. Bu bizim Refis isimli bula. Refit? Refis. Universal, jırlay, mana urup jiyup tutan qaçtan, ul bizning dokta işlik. Onadan başka birinde iş barmay. Kolxoz var mı? Kolxoz tok. Tok sokmaydı sana mı? Suksada zirna tok deyin. Tok diye yaşayın. Suksada tırıp basa. Kapalı başlaysan zirna tokta. Medeniyet hizmetkar bulmuşum. Zirna tokta mı? Mektupta operator bulmuşum. Yok. Zavskılat mısın kuruşadırayım, zavskılat mısın? 15 tavuğum var. Furaş gerek. Bitin danın kulunda. Anladım. Bitin danın kulunda. Bağım bir tap kul versenize yarayın. Bir kamaz getirin. Bir kamaz dedi. Remile bizning rayon medeniyet yurtunda bizim metodist. Bizni kazdırışı, yandırışı, maktavışı, jiyuşu, mine şu uyuşturup girişi. Familiyası? Haybulina. Ay bağırım. Pek zor rahmet. Ay al seni biz. Kara bizim kızlar maturmu Cevit abi. Subhanallah. Nık maturunu Zülfiye'ye gitmeyin. Cevit abi. Uyuzu qarayı bittiriyiz. Düşmesini turulayma, billeme. Kızlarını bir kup kuşaklaysın. Zülfiye bakınlamay mı? Al seni Etreş oğlundan büyük burungu onda Şungatı şehri bulgan. Şun 50 demine şul oğlunun kişileri, hatun kızları şunday kiyezler, şunday şiverler. Ey qarab duymasın onlarını. Ay Nabil. Bana sonra tanıştıralım. Nabil abi, bizning İbrahimov Ulbaqırşı. Oğlum da işley. Senin gormanına bayanlarına qara kızlar. Nabil abining bayani, bülek bayan. Bizim Akkalfak rayon bölükçesinin yetekçisi Rimma Gömerovna Safiyulova bülüğe gidip birdi. Malades. Ana oynavuşusu kim beyt? Ana garman onu yüzü oynamay. Ana oynavuşusu ana parmaklarına közü yermiyor. Allah'a şükür ona. Nişik alkışlıylar kararı. Mana bu usta jırışı bilen tanıştırırlar. Ben de mektup taşlayayım. Ben de mektup taşlayayım. Sen de taşlaysın. Bunda başka şeyler şankışlar. Mana tetişler alar bit alar haylekar kalık. Alar şul qayda aşlık, qayda ipi, qayda tama şunda bara. Qayda güneş, şunda şümeş. Dürüst, gülseşek. Bizde şolu. Yaram. Sıra bitti.
Рамил белән безнең Лейсен, алар безнең ирле хатынлар. Безнең Лейсен Әштерханда туып үскән. Кемде элек безнең әби бабайлар бәхет эзләп Әштерханга китсәләр, Лейсен бәхет эзләп Тормауына кайтып, бүгенге көндә байрашта менә Рамил белән бергә. Безнең якта арт ягы шыткан Качтырханга барган диләр. Ул кире кайткан. Кайтканларына кайтканмын да. Ничә ел яшисез? 10 ел. 10 ел. Аллага шөкер. Рамил кайда эшли? Икесе дә мәдәният йортында эшлиләр. Ай, рәхмәт. Ай, менә мин яратам шундый кешеләрне. Бара теге якта бик акыллы бер басып тора. Штаттан тыш бу безнең мәдәният хезмәткәре, ул безнең шагыйрь, укытучы, Мәскәүләрне иңләп кайткан кеше, элекке вакытта сезнең коллега булган. Үзеннән сорап үтегез әле. Тыйымда эшләп алдым 1 ярты ел. Ае, кайсы тапшыруда? Филиалда редактор татарского языка булды. О, коллега. Исхак достым. Әле ул бит, әле ул сез әйткәнчә укытучы гына түгел, ул шагыйрь дә, мин ишетеп беләм. Зернатукта алмадылар, ручка тоткан кеше эшләде. Син шул Зернатукта ничә машина кайткан, ничә центнер бушатканнар, шулар язып торга алсалар гына инде. Ярый. Колхозга начар шигырь язган шулар алдаганнар. Менә әр яңгыраган җыры безнең сүзләрен Исхак Фәйзи язган, һәм инде киен Навил абый. Ай, менә бит җәмәгать. Үзегезнең арада шагыйрьләр, үзегезнең арада композиторлар име. Менә монда җырларга, яшәргә, халыкның күңелен күтәрергә, шулай бит. Гөлчәчәк, сезнең белән дә таныштырып китегез. Әлбәттә, әйдә баручы җитәкчеләребезнең берсе булган Келәш авылы мәдәният йорты җитәкчесе Гөлчәчәк Галимова. Бик күп мал-туар, кош-кортлар асрыйлар. Бүген рәхәтләнеп сөйләшәбез, җырлашабыз, көлешәбез, мәзәкләргә күчәбез. Җәмәгать, мәзәкләрсез булмый инде. Шулай бит, мәзәк һәр кемдә дә бар. Достым бармы? Безнең юл буе Исхак мәзәк сөйләп килде. Мин әйтәм, дәрестә математика укытмыйдыр ул. Мәзәк кенә сөйләп утырадыр укучыларга. Мин шундый фикергә килдем. Балаларга сөйләп булмый инде дә, ну монда сөйләргә ярый. Ярый. Хәзер бер бабай белән малай бар икән, урам буйлап. Бабай еракка караганда, улым укытучың килә, син бүген дәрескә бармадың бит, кач дип әйтәди. Малай карап торганда, син кач, мин бит бабай үлде бүген дип әйтеп яздым диде. Исхак, беренче сентябрь көнне балалар класска җыелышканнар. Укытучы басканда, балалар, әйдәгез, җәй буена онытмадыңыз микән? Хәзер инде искә төшереп алыйк, дигән бер бала басканда. Апа, сез кем буласыз әле ул дип әйтәди. Искә төшереп гел дигән, менә искә төшергәннәр. Мәктәп дигәннән 2нче класста укучы бала уйнаган да кайткачның хәзер әнисе белән дәрес хәзерләргә утырганнар. Моның җикысы төшә бит баланың. Әнисен әйтәди, әнием, син укы. Иртә белән торгач миңа сөйләрсең дип әйтәди иштәлеген. Мин җыклыйм дип әйтәди. Yok, oradaki... Ayıp, давай. Биология дәресе бар икән дә. Укучы, апа, бер сүз әйтим әле. Әтибезне маймылдан яралган дип әйтте диде. Укучы карап торганда, сезнең семья каян барлыкка килгәндер, аны сөйләшергә вакыт юк, дәрес бар, акымакчы улама дип әйтте. Беренче сентябрь... Нәрсә улаен тул, нәрсә биологияны укымаган, менә бер апа безнең рус телен начаррак белгән булганда, хәзер менә акча ваклатырга кирәк икән. Белми, русча ничек икәнлеген, сатучы Марҗа, хәзер инде нишләргә? Карыймдай бер сигарет кабы жата. Алдым да менә шуша иттерим дә акчаны күрсәттем дә, вот так надо делать дип әйттем ди. Миндә әйтеп китим инде. Ике хатын районга баралар ди, ул вакытта инде русчаны вообще белмиләр. Хәзер килеп керәләр дә, булар теге сушки баран картынан баралар инде. Хәзер кергәннәр дә кибеткә миңа баранины кирәк дип әйтәди. Теге карап тора, юк монда баранины, бу ипи кибете дип әйтәди. Хлеб дип әйтәди. Нет, мне баранина надо дип кайтып киткәннәр инде баран кысасы.
Bir малай үйіне жүгіріп кіреді. Әти, онда абыны қиынылар бет деп қышқырып атасына айтты. Әти кіші, не болды, қойшан неге деп бір шылған шылшақ бала? Сың әти, ала 4 сағаттан берлі сұғышалар бетінден да деп айтады. Әти кіші құрқуынан, неге аны әлігін айтасың, неге алданырақ айтмадың дегештін, сың башта бетінде абый жеңіп барадыр деп айтады. Теге тәтішті болған қалбет, тәтіш базарында olma satıp duruyor iken de onda yelek yemiş satarlar bir sizde bir onda yemiş bir köp ben bileyim tatıştan da balık kına tügül tege bir abi satıp duruyorken Şirnobil almaları Şirnobilski yablaki Şirnobil almaları bir garsan düşüvü Şirnobilski yablaki bir kelgende nik bulay deyip satasın bana oluşu bulmayacak olalar Allah'a şükür olalar kim ki yevini Allah kim noşelliğine kim köşüsünü Allah deyip o tege Birinci sentyabrda bir malay qaytib kirgan, жүгіріп qaytib kirganda, ay aşu kelgan, birinci klasqa bargan betinde, әтесі bilen isine qarşısına kelip basqanda, aldadınız siz beni, aldadınız, первый класс, birinci класс, какой onda ekonomda yok. Onda tokta orunduqlar, DSP üsteller, hatta şvedski stol da yok. Это ekonom variantı beytedi. Bizim Koşavulda председатель колхоза söyledi, özünün söyləyənindən. Hazır da irtə bilətirdim, vaziyetini qabızdım da, irtib ketdim dayarqılar janladı. Oğulunu şıqdım buna, at bilə qaytıb bara birsin, şapqan, yaxşı tirib pişəndi. Hazır kelib жеткәчтен qarayım, qırdan sudan ki şapqan bu. Hazır men bunun kirəgim birəm deyib aytdım. Düşdüm dedi, bunlarga sen nik sudan çaptın deyib aytdım. Men onu sudan tegil qırdan çaptın deyib aytdı da, dilbegen torttu da ketib bardı qaytıb. Нәрсе aytırğana bilmindi, kile dayarqılar janğa düşkən çəkildim deyib. Peki, avul bitinde председатель degenden avulda bir assimilyatorni, zatexnik assimilyatorni ügüz sözü götürgen beyt. No, tege künleşip duruydu. Председатель bunun xatının jällep, balaları da bulgaşın xatını jällep istinki bule gitken, mat pomoş, material pomoş. Şundan soň balaları bilen üstel artında tege xatın ultrayda iken, oşap. Bana balalar Әтейіңізді үгіз сүзіп өтірмәсә, бұл стинкаларны көрәсі yok еміздің деп етеді. Dağın şolu предколхоз, бұнысы біздің ауылда. Бұнда сіздің ауыл тұрдасыз бара? Қазір, ол кім ораққа ішкен кішінді тұтса, анардан яздырадыр е. Мен фәлен кіші, бұл іші ораққа ішмем дейім. Қазір бұл трактористің бетінде яздыра да, бірнеше күн өткеннен соң қорай тағын ішкентіге исірек бет. Келелімінде сен бет арақ ішкен, тағын исіректі. Yok, мен арақ ішмедім де. Нешік ішмеген, сен бет исірек. Мен бет самагон іштім деп әтеді. Мен сен арақ ішмем деп әқтім де. Біреу түрмеген еккенде, неге отырдың деп әтелерді. Ашығыш бірінші ерден көрсеткен үшін. Нешігінде яқшылық ішлеген үшін отырып менар бетінде. Міне деп әтеді, кешкі ашын ашап отырабыз ғайлы біленде. Түшшінің burnunun kan gitti diye aytadi. Yugurib jeb alып keldim de mo'ynini ijg'ut saldım deb aytadi. İshak, ol tema мәңгілік temalardan birisi, ol hürmet yüzünden oşayarıp buna, şunanda cemaat, ol halal şifetlerinin enilerin biz hürmetliyiz, yaratabız. Tege bir kiyevde eyteyken bit. Mine köşşü bilen münasebetlerini yakşırtır için gülmek bule giterge oyladım. Razmerim bilmegəç yıqlab жатқанда metr alıp, boyunu ölçeydirip uyanıp gitti zarasını deytedi. Göz aldına getirez mi situasiyonu? Buna şulay, ol bittege avul turmuşu özünçe indi. Javed Shakirov repertuarından, тоже tüşşi torunda. Қазір жырт салырға ойлаған бұл. Төп түгерек жырт салырға аттынған бетінде. Қасырлар, нешепсін түгерек жырт саласын деп әтеді. Міне жырт салым дегештін тüşші мен айтқан еді. Мен ада бір пішмақ бөліп бересің әршындан деп. Іздесін әлі пішмақ деп әтеді. Тапса келіп тұрыр дейін. Біздің ауылда болған хәл енді. Бізде енді бір әбейінің жырты ескегене болған, шонара көре енді аның холодильнигі да болмаған, көшілеріне кіртіп тұра екен бұл майны. Сыйыр майын енді, уақытта бет енді бұзылы сыйыр майы. Бағыны кірткен бұл да қазір кері алға шығып келе екен. Кірген көршілеріне де майны көтеріп шығып келе екен. Әлігі де баяғы екі салмыш ағай ені соғышы бәталар екен бұда шол уақытта енді. Бірсі-бірсін әтіп жіберген, әбейің әлеккен, әбейің барып түшкен де қолын сындырған. Лан сындырған қәл білдіре келе екен, ауыл халқы бетінде қәл білдіре келе. Әбейің енді анда да тегілеріне ғайыпләмін, өзінің ғайыплеп әта екен. Сен өзімді жіберейін деп айтады.
O yaşamasam da bireni bulmağan bulur eyni dalara kırmasam deyip aytadi. Her bir kişi her mizgilinin ömrünün kadrin bilsin. Kıyaşlı günne sizgen şefke yıkılmayızge. Özümlünü mehtet çaklı isenlik dilim sizge. Kıyaşlı günne sizgen şefke yıkılmayızge. Özümlünü mehtet çaklı isenlik dilim sizge. Özümlünü Eysen, Ramil, İlyasovlar. Hasap, hasap. Eysen, Ramil, İlyasovlar. Yalladız böyle gitmem, çöneki boyam gitmem, böyle gitmem açım suyu. Eğer bulsak birge, kayığın bulmaz bir de urap uzar yanı hem köyü. Eğer bulsak birge, kayığın bulmaz bir de urap uzar yanı hem köyü. Kazılar bir seselem, sigdirmişe alam, okşap bitmesi deyip üzüne. Qarasından sizem, seni küpütenden sizgen, gönüleşin çıkkan yüzüne. Qarasından sizem, seni küpütenden sizgen, gönüleşin çıkkan yüzüne. Eğer bulsak
sana jilken Minikim bulim iken Bulim iken Elle jil daval Yukamini daval bulmam Jing alamazsın almam Davalda jilkenge bigavar Yukamini daval bulmam Jing alamazsın almam Davalda jilkenge bigavar Davalda jilkenge bigavar Nabil İbrahimov. Mundarak. Mana şunda koyup. Yok mundarak bir. Tağın bir. Da side bu pişman alıp koyup oturuver. Oşandı. Men bu samiydi bulayğına tiyip koyarım. Yamagat. Sandığa motor mu? Leysen keyve şıkkanda sandık mı ne çıktı mı yok mu? Yok indi. Estirhan'dan bir sandık mısın indi? Estirhan'dan sandık bile gitsin. Men bilesimler söyledim. Ne için ol tetişke? İmi? Sine keyve şıkkan. Bilesin mi? Çünkü balık müziği var. Balıkla indiğine Estirhan bütün ömür boyu balık bilen tutkan. Şuna göre nişte belimin tuğan yağımını Estirhan'a alıştırayım deyip sine nasip bulgan. Gördün mü? Eşi. Dostlar, hürmetli konaklar, bu sandıkta bir şunday eybet, gerekli, bütün rayonlarda da bulgan eybir. Yata. Ol ime, mene, biz indi bilemiz, yamağa taң atqanın көз алдына кетересіз mi? Taң atqanda olar indi aktif. Olar her vaqt cemaat olar aktiflik ko'rsatalar. Hatta qaysi bir kishilar bu avru bilan shirli. Bu avru qo'y bir kishilarda bor. No, davası da var. Big faydalı, big gerekli. Bunun barımız içinde. Bana sizlerle bugün yılmayıp şatlanıp oturacağız cemaatime. Çünkü siz bu aybirini kullangansızdır. Ol tabiat tarafından bizge verilgen bulak. Ol koy vakit değil mi? Bana sina kütüleri bile şurayı. Bana ah deyip turasın deyip, şul vakitta, Yaşparlar oturgan melle kirip. Kütüleri bile mi? Leysen? Sımtan atkan şıkım oturalayın yaşparlar. No taң aldından aktivli ko'rsatalar eye. Sen de Resul, ne sen bozuk oylaysan? Sen Astirhanlarcha oylaysan? Bu aybirini mi? Bile bir kimde yüzlerge yürütmeyi. Özü yürüyene. İshak, hatta senin bir şiirinde var bu aybir turunda. Ne? Da men senin kitabını okup çıktım be. Hazır qara bolalım. Yok. Men hatta bitine şakla aytalam, ime. Çünkü men bilip senin kilesin, ime. Men aytam şul bitten, şul şiiri var, şu şaibirini aytıygalı. Bilir miken? Nabik matur etip yazgansın, tuğan yok tabiatı. Onun yılgaları, kulleri, hem indi tigi baskışları da var. Emme lakin, onun, bana şuşu, Kadir bu sözde etsem siz barınızda bilesiz. Ul altında bula. Balık. Nihayet İshak uyandı.
Аузына суп қапқан балық gibi отырар. Kitap kolda bulgaç, şundan Gördün mü? Әлі bu тирек әрек тұтқан болсаң, керекті сыраз айтады. Уйлап та тұрмайдыр. Әлі тізіңе қойған ең. Жамағат, алқышлар. Şunun adı ne? Balığı bu. Так, тағын бір сұрау. Бұл Rusça şihun. Tatarçası. Sen bilmiyorsun. Tatarçası. Şehirde yok. Şahun. Ha? Şahun. Xitayşası mısın? Sol kadar Rusça, Tatarçayı ben bilesin. Bu balıkның Tatarça ismi Kelşe. İşken var. Қылшық деген сөзден алынғандар енді. Қылшықлы бейт ол. Ну, жамағат, Исхақ достым, бұл балық сиңа. Бұл балық сиңа. Деме? Рахмет енді. Тамына қойып тұрын да. Бұл балық сиңа. Но біздер сондай тәртіп, сондық ішінде кім әйбірінің нәрсе екенін дұрыс айта, соңа жаза берілі. Жаза, сиңарға шағир боларақ бір мотор шағырын оқып кетесің. Bir motor şehir okuyayım, anladı bir sözüm var. Aha, yara, bu balıklı kaldırmasın, bu yuğalırga mı? Ben şunlardan ona şeklendim. Onun bilen avırıylar da geçtin. O balıkçıdır indi. Balıkçılar bir avırı indi balık bilen. Ya bir tane kışı külür indi. Abi deme, sen benden kart görünesin haydi. Ben de şunlar gayten bitin de. Külse küdürler indi. Üst şehrimde bitmeyin. Yottan bilmeyin bulay. Bütün şahirler de şulay. Hazır... Әлі бетін таба алмайын тегел ұға. Навил абиға бағыштап yazған ба? Навил абиға? 45 yaşıma garman alıp birdiler. Onlarga öğrenip olmayı, biraz gına şыңғылата білем, yaxşılап onlarga öğrenip olmayı, күршілеріме шайт ете. Şundan yazған şeyler. Anlamayın күршілеріні. Anlay almayın күршілеріні, tün boyu yuqlamıyorlar. Біздей тыныш кішілеріні bir nige şutlamıyorlar. Astağılar tüşem qağa, üstegiler turbağa, mecbur bulam dübür şatır, tavuşların tыңларға. Bir yak күршім ишік шақы, ikincisi istina. Ni болған бұл күршілерге сағат түнгі 3 тола. Yoqlap yatsam түшlerimni білген болырлар еді. Мендегі диваналықны білген болырлар еді. Нишік етіп ұшаларға жайларын табыр едім. Фатир сайын бәріп кіріп, жанларын алыр едім. Күршілер қалын başına шақ қына төзіп тұрам. Yarı әлі yoqlap yatmayım, garmı oynап отырам. Rahmat dostum. Сиңа бағышланған. Құрметті Зимагүр әфәнді. Жәвит abi. Bu kitabını sizге қалдырып кетем енді. Рахмат. Сізде теге ескісідер болса, мына ішіне yazып та қойдым. Кеш отырып, kitap yazdım. Кәмит білән Жәвитке сіз 2 кішідір бетімді. Ең ұста мәзәкші бізге болсын дейіп істәлікке. Мен де сиңа китабымны бүләк етермін, но мен бұлай деп yazам. Исхақ дұсқа, ақшаға түгіл бұшқа деп yazam. Келістік. Яшик біз жырлашып, жыр белән һәр вакыт, үтик біз гомернең юлларын. Онытмыйк дусларым, туган як моңнарын, яшәүгә ям биргән жырларын. Сандугай сайраса, шишмәләр чыңласа, уята күңеленең кылларын. Белмим шул неге икән, шул кадәр үзидем, яратам туган якын моңларын. Сандугай сайраса, шишмәләр чыңласа, уята күңеленең кылларын. Белмим шул неге икән, шул кадәр үзидем,
Айсина Файзуллина, hem жырның шиғыр авторы Исхақ Афанды, hem jamағат, мұнда шоғыр-мұқыр жоқ, сырнашық, не келін екенін айтмейсіз? Келінлері? Сұрақ ашқын айтамы? Мен айтам өзгерені бұтырар дейді, жаңғырышмаса яралы деп. Мен айтам, не ішлеп бұла екен деп. Мағлумат үшлей, юка телефон яқшы үшлей, білдім, біліштім. Рахмат, Айсина, матур жыр, дәртті жыр, көңілі жыр. Міне жырлауыңа қашық, өзіңе қашық, тағын бірер көппен жырламас екен, мен айтам, бұл жыр ұзағырақ болса яралы деп күтіп тұрдым. Бар ма тағым әзәклер? Бір қыз көрезешіге барғандай. Мына мені Рамил да ярата, Шамил да ярата. Қайсысының бәқіті болыр екен деп айта дейді. Көрезеші үстегілер білен сібәзге шығып алғанда, Рамил бәқітлі бола, Шамилге кеуге шығасың деп айта. Теге бір қатын көрезешіге барған, қайтқа жоқыр етіп сөйді екен. Қара, сен көрезешіге барғансың екен, не бардың, неше бересің, шанасың? Шанам, бардым әлі, міне, иримні қойтарасың келгені, қойтты мұсың? Қойтты, мен екіншісін қойтарыға тілегенімді, біріншісі мұндан 15 жылылық өлгені қойтты түлкі деп айтады. Міне біздіңде ауылда екі қатын сөйлешкендер де сөйлешкендер. Ол жұртта тері жия тұрған болғандар, ол тері кетірген. Енді бір заманны сағатлары суға башлағанда. Әй, малай, шоқанды газда әйбірім бар еді де шығып шапқан. Міне көрезеші дегеннен, әлі менің шушы яшке жетіп, бір қошанда иратның көрезешіге барып, менің қатынымны қойтарығыз әлі дегенін көргенім ештенім жоқ. Өзі қойтап етілді. Екі обызы саламға кеткендер, әлік бетінде ат білән салам тияп қойты шейі, үскірттен. Бізде шулай дейлер енді. Қазір тиегендерде бір обызы бик тиз сейледір, ұлаңлата әлгірі болмай. Екі ола башына мені бұтырғандар қайтырға жол жырақ. Теге тиз сейле тұрғаны сейле, бұл деп қойта бетінде қазір. Теге қойты битер алдынан аптыраға іште, нәрсе деп қойтасың, қолым туңа, делбегені тұтал деп жол бей айтып барамын. Біз әтіш районы, ойнап жырлап ешегенге білмейбіз қартаюны. Ойнап жырлап ешегенге білмейбіз қартаюны. Біз ауы ешлері, маңлы сайраған құшларының болабыз иптешлері. Маңлы сайраған құшларының болабыз иптешлері. Yazdır әлі жәвитке, тапшыруға шақырмасаң, язабыз деп гәжитке. Тапшыруға шақырмасаң, язабыз деп гәжитке. Кәвит, бит күңілі тапшыру. Ишек ашық келегіз деп келіп түшті шақыру. Ишек ашық келегіз деп келіп түшті шақыру. Ой, рахмат! Жырлайық әлі, дәрдішлер, жыр сүйген татар халқына тілік қайырлы кешлер. Жыр сүйген татар халқына тілік қайырлы кешлер. Жырлайық әлі, тағында, тәтіш яқларын көрсәтіп түйілі каналында. Тәтіш яқларын көрсәтіп түйілі каналында. Аюлары, ойға мінәсім келе, телевизор экранынан сізні көресім келе. Телевизор экранынан сізні көресім келе. Ойға мінә күттіші, мен де ойға мінер едім, болса аттар тұтқаншы. Мен де ойға мінер едім, болса аттар тұтқаншы. Жырлайық әлі, иптәшлер өзіміздікі бәлкі ғайып етмәслер. Иптәшлер өзіміздікі бәлкі ғайып етмәслер. Сары лимон турадым, сағышларға замады еп құдайымнан сұрадым. Сағышларға салмағы еп құдайымнан сұрадым.
Sarı matur, Sarı matur saylasam, Burşularım yok kaşığa kemi cevit karasam. Burşularım yok kaşığa kemi cevit karasam. Jırlıyğalı, jırlıyğalı, jırlıyğalı tuğazına, jırlamaz idek tuğazına, nabil karta kuğuzuna. Jırlamaz idek tuğazına, nabil karta kuğuzuna. Olmaları tügerek, Cevit abisinde kuşu eyde jırlık birgeler. Cevit abisinde kuşu eyde jırlık birgeler. Giysem koyun gün sayın. Gülle işim artar Cevit söyleyen sayın. Gülle işim artar Cevit söyleyen sayın. Aklı sitse yavlığın, Nindi ceza bular iken açsan Cevit sandığın. Nindi ceza bular iken açsan Cevit sandığın. Kırlarında metrişke, Gemleşe işmi gitmegin sulu salız tertişke. Gemleşe işmi gitmegin sulu salız tertişke. Oynadık da, jırladık da, bulmuşlarga, Dertmişten selam eytigiz, mında bulmuşlarga. Dertmişten selam eytigiz, mında bulmuşlarga. Tamam var mı ne? Cevit abi iyi gözden yürek matur bizege. Kunak itip şakırsağız tağın kiler bizele. Kunak itip şakırsağız tağın kiler bizele. Hürmetli konaklarımız sizce kapka her vakit aşık. Kiliniz, kütəbiz yarayma. Olmandı takmaklarını cemaat kuptan tınlagan deyip. Eytip duramıydı, alar tətişlerin takmakları da kişilikine yaşamagan. Özleri de şunday talantlı. Bana göre bir kimde kabatlamaylar. Kompozitor yanında, şair yanında, başkarucular yanında. Zirnatak hocaları mında, bir kim göreyim, mında. Bir kim gerek mi? Dur rahmat. Rahmat, hürmetli konaklarımız.
Менә сез калдырган моңнар безнең урам буйлап әле озак еллар күңелләрне иркәләп, назлап сезне искә төшереп торыр. Җырларыгыз өчен, бүләкләрегез өчен, күчтәнәчләрегез өчен, шигырь юлларыгыз өчен, мәзәкләрегез өчен зур итеп рәхмәт. Киләчәктә дә күркәм матур очрашулар насыйп булсын. Татышлар, афарин!